clear tu le ngai thatu zangsong te chibai le ve kule April ni som pasari sang ni som ni parukania tu tu ma po hian khawvel buaina chanchin thar langsar zualte kan ngai thau le do nani US Treasury Secretary Scott Bessent chuan India in Russian tual thei alei phalna an pek chu an pot sei don lo tia soi White House thu thar la khom tu te akom na Bessent chuan Russian tual thei chungchang le phalna kan renew don lova Iranian tual thei le phalna po kan renew don lo atiani US chuan Indian tual thei thifim tu te chu ni somthum chung alai lo katan Russian tual thei an le theina tur ngai na thiamna apea hei Iran le US le Israel in kara buaina chuak me kai hnoya khawvela thilman sang chhozel turawanga harsana lian a thlen lo nana tiani US Treasury Secretary Bessent exa ngai na thiamna pek hi apuanga he phalna lailo ka wang hian Moscow in sumlama hlok na lian tham amu phadon lo tia soibok Trama sarkara thunei tu sang chuan Iran in khawvel puma energy shen atuma wangin huneng mochina tana ngai na thiamna hi khawvel pum huwa pa in dailo na ti ziom na tura ti ani thu asoi India hi US thopui paimo atakania New Delhi hian US tual thei alei ati pungkan be seitletani ti in Treasury Secretary hian exa tar langani February tha US le Israel tang dun in Irana be puyan thlak tana tang khan Iran chuan tual thei le bunrodang phurna kong poimo Strait of Hormuz akhara hei wang hian India le ram dang tam taka in dailo na aom pha har sana lian a thlen lo nan Washington chuan Delhi hnen a hian le aphalto lo Moscow atanga le phalna chu ni somthum a peta ani China hian US khumin India in kumsang ni somni panga somni paruk chunga in sumdon ton na thopui lian ber ani thara rampani te in sumdon ton na chu US luk le ding on so za songa pakhat point pakhat atling ani in sarkari na chinchia na tarlang US hi kumsang ni somni pali ni nga thleng khan kumli chung je da zone in India in asumdon pui lian ber ani tang ka kum kalta chung khan India in China athil thon chua chu za somthum paruk parukin apunga US dollar tluk le ding on som pakwa point pali pasari man ania alak lu po za som parukin apunga US dollar tluk le ding on za somthum pakhat point paruk pathum man ani boka athon chuaya alak lu tamna kum sangni somni panga somni paruk khan US dollar tluk le ding on za som pahni point parukania kum sangni somni pali somni panga khan US dollar tluk le ding on som ko pakwa point pahni ani US a thon chu chu tangka kum kalta chung khan 0.92% in apunga US dollar tluk le ding on somriat pasari point pathum manania alak lu po za som panga point pakwa panga a pungin US dollar tluk le ding on som nga panhi point pakwa man ani thunga alak lu aya thon chu tamna hi kumsang hi somni pali somni panga chungin US dollar tluk le ding on somli point pariat pakwa ania kumsang hi somni panga hi ru kairo kha chuan US dollar tluk le ding on somthum pali point pali chau ani thunga ni Commerce Ministry in hanchin chedan chuan kumsang hi som pathum som pali atanga sang hi som pasari som pariat thleng khan China hi India sumdon lama thopui berania kumsang ni somni pakhat po khan ania China ma khan UAE chu India in asumdon pui lian ber ania US kumsang ni somni pakhat ni nuwa a thopui lian ber ani thung kumsang ni somni pangan hi ruk chunga India in asumdon pui rama thil athon chua atlak niam na chu Netherlands UK Singapore Bangladesh Saudi Arabia Australia France South Africa le Malaysia te anni tangka kumliam ta khan UAE Germany Hong Kong Italy Nepal Brazil Spain Belgium le Vietnam athon chua chu ama kumai na tamjok ve thung kumsang hi somni panga somni paruk chunga India in bungrua alei sak atlak niam na chu Russia Iraq Indonesia Australia Qatar le Taiwan te annia heti chung ve khian UAE Saudi Arabia Hong Kong Switzerland Singapore Japan Korea Germany Thailand le Malaysia tanga thilak lu chu apung ve thung ani kumsang kha zakwa somria chhovela Soviet Union chuan MiG-29 le Su-27 te siamin anron soi lawom le hemi chan le nan hian F-22 apianga kumsang ni le panga F-22 Raptor masa ber chu an deliver ani First Fighter Wing Joint Base Langley UTS Virginia chu F-22 base pui berani
US hian F-22 raldo nana man thei za somnga chuang ani me ka ngai ani Pratt and Whitney siam F-119 PW-100 engine pahniam hanga wethas kilonewton za somnga paruk vel ve han pe chhuak thei han chaklo chi zia zang ani lo F-22 siam nan hian thir thami titanium le thir dang pol an mang tam bera ari zonga tanga za somthum pakwaim atanga somli pahni vel ani phani abaga chuna bi ka siam steel aluminium thir thachi le thir ni lem loin pol an mang ber US fighter zinga titanium mang tam ber ania hei hian atok chowin atiritina tizang lumle sa tur thei epoxy resin le bis maleimain carbon fiber composite te pon mang Raptor a steel na chhan hi a design ringot ni lowin an siam na material te wang ani tel super cruise le maneuverability F-22 top speed hi match 2.3 vel ni in afterburner manglovin match 1.8 vel in a super cruise theya afterburner tel lovari aya thok chak hi super cruise anti F-35 hero super cruise tura duan ani san lova melza somnga chungvel cho super cruise a theyani Su-57 hi super cruise ania engine thar is delhi somthum mangin match 1.6 velin a super cruise thei tura ngayani J-20 po hi match 2 donin a super cruise theya soyania engine thar WS-15 mangin a chak zual khalle control tinuama tiol sam turin ano zil hi 2D task vectoring control thiamna thuamani hei hian dogfight a du tokin boruwa ka le kwaltir thei negative gilet 360 degree roll te po ane pap le Raptor hian postal maneuver chikhat cobra maneuver te po tizak zakina boruak leuvel hi turu takani hunter pha anum lo ron hai bertu chu Su-57 hian yang Su-57 hian 3D TVC amang nikum Dubai Air Show khan Sarji Bogdan akhal Su-57 boruak leukan mukha apuite inverted flight le negative G maneuver te chu a hobby ani J-20 chhuak thar J-20B chu TVC manga thuamani bok F-35 hi chu PSM tan design ani chelo thung J-20 po hian PSM ative thei engine tharam hang phei chuan a theile zuala soyani Su-57 po chuti bok Raptor thrust to weight ratio a spec chu ari na sem hi 1.25 velania khawvela fighter zinga TW ratio ni sang berani J-20 hian pakhat vel F-35 in 0.7 atanga 0.9 vel Su-57 1.02 vel te an nei TW ratio sang in en tir chu ari na aya tamjok power asiam chuak ti ani achakin ain thazo ledon ti chiang steel hanti hian radar infrared sensor danga langte tinani radar mu theilawanga soi hi diklo steel soinan low observable ti anman hian ati chiang low fighter chu radar ang alang te lutuka thilte takte emo signal kal chualing emote antia ahim pha thin jok steel turin design internal weapons bay le radar absorbing materials an poimo le fighter chu radar engtialianin nge alanti soinan radar cross section man ni in square meter soyani RCS nei tleba piang astila radar screen a alangte F-22 hi khawvela fighter jet steel berania RCS hi 0.0001 square kilometer vel chouzunia Su-57 RCS hi 0.1 atanga 1 velani omzia chu Su-57 hi radar screen a F-22 ain alet sanga velin alang lian jok tinani hewang hian defense analyze tamtakin Su-57 hi steel fighter diktaka anpom lowani F-35 hian RC 0.0015 vel le J-20 0.01 atanga 0.1 vel an nei bok RCS fighter thodan engula ateng hatvea entirna ne Su-57 hi malama tangin steel bera asira tangin steel ne big chuwangin RCS zathi danglam ve theini in azat fix omlo tizong hian soila Raptor hi radar screen a marble tiat F-35 hi tennis ball tiat le Su-57 hi washing machine aya te dewin an lang ani J-20 ero hriat chian hardewe Raptor a hian
radar absorbing materials an hnoi chhuak veka rem hi carbon iron le materials dang hmanga siam ni in rong hnoi angin an hnoi ve thin ceramic hmanga siam tumna a awm mek rem hian radar signal chu lo hi blue tin so khok tir lovin lumna a chan tir ani F-22 hian 20mm M61A2 cannon round zali somriat kap thea paya internal weapons bay a asirton tuna infrared missile AIM-9M sidewinder pahniemo AIM-9X sidewinder pahnia pai thei AIM hi air intercept missile ti nani main weapons bay a radar guided AIM-120 paruka pai thei du chuan AIM-120 pahni le JDAM GBU-32 pahni po pai tir thei ani GBU-39 small diameters bomb pariat po pai tir zok thei bok J-20 hi 5th gen fighter zinga ral thuam pai tam bera ngai ania China chuan vor PL-10 PL-15 le khawvela BV ram kap thui bera chal PL-17 te apai theya a weapons way hi a zau big Su-57 hian ral thuam ji sang apai tam ber thung radar guided R-77M infrared guided R-74M2 le long range R-37M baka anti-radiation missile KH-58 US HK missile te apai theya KH-38M KH-59 MK2 le KAB-250 KAB-5000 guided bomb te apai thei bok weapons bay pahni ani steel fighter ASA radar hian target aditek maini lovin sensor dang electro optical infrared nen in thlunzom vekin tangrualin fia 5 fel zokin target chu atilang towa hei hi sensor fusion chu ani sensor fusion le EW suita chuan F-35 luktu reng anom lo EW suit hi ANSHQ 239 EW le ANAPG 81 radar thokdun hi pui takani sensor lama F-35 dota F-22 kan ta thiang ANAPG 77 radar le ANALR 94 EW suit hi a theu neu mot lo Su-57 hian L-402 Himalayas EW suit amang bera pui ve takani hei hi a radar N036 bilka po hi soinep tumpo nila ane pha chuang lawang J-20 hi hriat chen hardeu sensor lama le thildanga po F-35 a copy nual ni in alang thung USCN AIM-120 Amram thakna tur AIM-260 air-to-air missile asiam mek bok F-22 le FA-18 na pai tir masak ber tumania chumi nuwa F-35 a Chinese PL-17 aron eldon ani Nikum Operation Midnight Hamara Khan Raptor te hian B-2 bomber te anron zuya kumsang ni sompali khan atum khatnan Syria IC so beinan F-22 an mang a sensor steel na le EW suit mangin Syrian air defense system te chu a bum vek F-22 hian Chinese so inen thakna balloon kilometer sompariat vela sang thok chu kumsang ni somni bathuma AIM-9X mangin a kap tha anhuwa Alaska le Canada boruwa ka enge ani hriat lo boruwa ka akap thalea Israel Indona hian US chuan off the air base a Raptor som panni a deploya pakhat chu a khola chiang lovin som pakhat an active mek Iranian air defense system te EW manga beinan le Hormuz Strait block na te pon mang an chet na chip chiar hriat alani lowani F-35 hi chuan combat record thatak anei thu kan thvek to kan soinon lowang Su-57 prototype panni chu kumsang ni som pariat Syria buaina deploy aloni towa Ukraine wara atak takan an mang zo bok Russian airspace atanga KH-69 ka chuanan te an mang de uber a still lutuk lawa wangin Ukrainian airspace a alut vaklo emoni 5th gen service lai jinga Chinese steel fighter J-20 chau hi Indona tak mel mulo simani Raptor hian Russia CMS 400 China CM HQ9 te apal lang theya S500 le HQ22 te po apal tang thei thorin ani mani deulo ka thlona thala thin tular Jarrod Hamilton a chuan F-22 upgrade thar Raptor 2.0 an test lai chiang takin ala alar hle an upgrade te po alang thei Raptor hian infrared guided missile a anka lo hriat na ANAR 56 an isa sensor paruk ni in degrees thum samruka cover infrared targeting emo long range searching ti theinairo anei lo
Raptor 2.0 hian infrared defense system ani ta IRDS satan hian infrared centric technology amangani IRST chu defensive sensor ania apot hi astila wangin Raptor RCS pumpui temte chawin atilen belang steel external fuel tank logic tank le pylon panni atlan waya ve pai theidon tabok fuel liter sang ni jani som sari vel ve haleng a radar electronic warfare sul le dang tipo upgrade ani nuala chiang taka riat alhar thung darkar khatat atho hian Raptor hian dollar singriat sanga jathum somni panga vel eralang ani chu F35 a asum eral le thokania F69 aletli zetin hautak zok Su-57 hian darkar khata dollar singni sanga vel chau mangin J20 hian dollar singli sanga vel airala chutani Raptor hi darkar khata tho hian maintenance darkar somatanga somthum vel atul tlang puibok ma se nei tu hi US ania sumane tuna 6th fighter US boy pui mek F47 po kan ria Europe lama 6th siam tumin FCAS le GCAP te ombok China in J35 asoi remek bok Turkey in 5th gem steel tho TAITF kanan boy pui meka South Korean maniloka 4.9 gen KF21 Buramei production atran bok South Korea chuan Buramei hi internal weapons bay te nei tirin 5th gen a chu atum hle king te hiran puitling chhovek poni se F22 Raptor hi atringal kherlowang tunlai boruak Indona hian dogfight antitameu lova lataka tanga BB ram manga inka melma te mu ma le dai ti vel ani taber chu wangin BB ram lamai nelna sang le India point Astra MK3 chu kumsang ni somthum vela nei man atum meka kem jathum samnga vel chu ka phak mele drone ei sa cheng to maila fighter jet nge hi chu khawelin a hluilon main arinom lo enganga AI le computer program changkang polo chhuak se machine chhuak mamo na chin omzel tuniran Indona F22 che dan chip chiar te po anti chu huna kanla soile tura ngai tiang tunlai khawvel le hun hunung irina in kan khawvel hun hi atlai to ania khawvel to banhai ti chungkhan lungmuang in kan lo om reviawa ma se kan lalpa isu ange in hun hununga thil lo thleng tura soi in do thu thang te chu aleng nuaya hri tela aleng na sa khawvel pumin covid chipui kan buai puya hei aya na sajok fe po lo la thleng thei ania he hri hian mun tam taka trampui mi thi athlen lawang ti kan soi theilo kan in chung thlengin min run ta ni hi chu wangin kan bible in min shel lo hun hununga thil lo thleng tur tele ataka kan mu tak dan ilo thlir te ang bible shilok na omzia bible zirtu te chu dana chuan azia hun laya tanga te in bible bu mun lia chana mun khathi shilok na nia changli dana chang khat zel hi shilok na ani ti na ni chung jinga za som kwa chu khawel top dona thil lo thleng tur chung chang lirani antia zirtir hoten lalpa ne na khan ilo kal le na le khawel top tur chin chena chu enge niang tia an zona isuan a chan dan le anua pola le petera te shillok na thuwa tang khan tunlai thilom dan nen ilo thlirangu zol nei suwa krista lem chang zirtir tu diklo mithiam te chu danin isua thi nuwa tang khan krista der lem chang le zol nei suwa khi sing khal le sang ni zet an lo chuak to antiani an lo la chua bel zel boka sa kho diklo le zirtir na diklo pol sang din tu tam dan le sa khwana manga in bum na tam zia hian hei hi ati chiang chutiang laka chuan ko san dikber a omnia in ngai le rongbol tu te phei chuan tho tur kan nga zia te thudika kan ding tak me wem ti te chu kan in fian na tur aniang indo thu thang kumzabi somni na kha he khowel hun tong to chuan alra phlak bera Jonathan Glovera zia danim kum sang khat zakwa atanga sang khat zakwa somrial le pakwa chunga Indona sanga mi makta doi somrial le paruk zet anthi ni ina chuta chumi om zia chu kum som ka chung khan ni tin mi sang ni zanga darkar tin som vel Indona wangin anthi zia ti na ni tuna hian khowel ram sang zan hi vel zet zinga ram som sari vela hian Indona hi om renga in tha na ral thuam an nei rura to sia ren haulo hian anin suat vak tamaya niya
silai ri le bom puak thom hriat tur aum reng mai ani indo te chu ma sanga tanga om to reng ani alom hun hung ani na alang chuang emni iti ani the ma se man lai indo na te le tun lai indo na te chu khai khin rual ani lo tun ma kum sanga vel kal toa indo na zong bel kho ma in kum zabi somni na chunga indo na tam zok in suat na ral thuam le man ruwa ala om tual tuala in huat na anasetel te boxia kum za kal ta chunga in tha na le thi sen chuan na zong khan tun ma hriat phak hun chunga in tha na le thi sen chuan na kha akhum vekani anti nam sang chi le chi in suat le in tha buai na wangin kum zabi somni na chung khan mi makta doi za somni zet an thiani indo pui pakhat na le pani na khan si pai le civil mi pui makta doi tam tak nun na achata hitler a ringot khan juda mi pui makta doi ruk noi som ruk zet rong takin ati lumbok kumsang khajakwa somsari pani atanga somsari panga vel khan Cambodia dictator Pol Pot khan ama mi le sa makta doi ni vel aswat rem vekani kumzabi somni na chunga Soviet Union le China ramin communist sarkar andin lai khan an mani ram mi pui makta doi somriat nun nain atwar pha hial mai tuna hian muslim ram le Africa ram tam taka indonara thlak tak hi topin tayom lovin a thleng rengani heti chung hian khawvel ram lian deuh te chuan hun reilo te chunga khawvel nuai chimit vek thei khop nuclear ral thuam te mishing suat rem theina tur chemical ral thuam te an nei fur to bok hei hian khawvel top dan tur petera soilo kha ang hlom hle mai khawvel hian indo pui pathum na amabak mek laim Harmagedon indo na lom tur thu Bible in min shilbok lirte ang lir ngi ma sanga tanga lom to thini ma se hun top anai zia chin chiana na isua soilok ang ngeim tunlai khawela azwal talhia mithiam te chu danin ni tin khawvel puma chorwalin voi sang khal le zasari lir anging thina atam zok hi thil ti chakhopin anasalo mai ni kumzabi somni na chung khan lir nginga wangin mi pui makta doi som zetin nun na an chan phani he kumzabi somni le pakhat na chung hian ale som zetin anasadona lir pui voi khat nging poin mi pui makta doi khat nun na achat theyang tin scientist ten an shilok le ngala nakin loka chuan lir nging te hi be sei lo na huna aron thok thut chin dona hun him tur big po om theilo wang tin lir nging lama expert John nan sa chuan a soibok February ni somni le pathum sang ni som khan Haiti thliar kara lir nging rap thlaka wang khan mi nuai ni chuang zet an thia chuta tanga ni sari chungin khawvel ram sanga lir voi zani songa le pariat lai anging zone ani Ecuador Chile Argentina Afghanistan Japan Guatemala Tonga ate anging ani lir pui voi khat angin zo hian nep deuh zo kin voi engemazat anging non le thin ani si te alengang dor pui venga in pakhata chuan kavaluta annu ber chuan oi kaninge mai covid si hi alo tingoi ngoya hun mora kanom ta ti chin chiana kanlali chuan a soilok chu si te alengang ati ani kha engama ma in mi then khat chuan nana si le pul si te chu man lai atanga lom to reng ani alom antinge yome ma se han chu chiang te tun lai ang reng hian khowela hian hrichia le tenom pul si rap thlak hi tun ma huna khan ala leng ngai lo man lai khowela pul si lawom ber black death kan ti ayaram fangzau ti damna om si lo hurna sual awang le ri hlo ngai te in chiuna tanga lo in kaidar HIV le AIDS natna tluka natna tenom hi khowel hian ala tong lo hial ang doctor te thiam na le fin na chu asang tol he mai tun ma alom ngai lo dam doi le in an kol dan thachok chu an mu chuak na me umai ma sen na namak tak tak le ti dam har sa chi apung ve zel sia H na na sang tang mai hian khowel ram tin afang chuak vek towa Mizoram po na sa takin min run ta he na chi bai om tak ve te hi mun tina anin phum ru fer fur to mai ni Africa rama phei chuan adar chaklu tuka CIA nan chu dan phei chuan kum sang ni malok khan Africa Sahara chim lam ram zonga khuan mi pui za somsari panga ve line he nan na hian kai man to arin ani chutiang khopa dar chak ania wangin reilo te a rampum mishing chu
asuat rem hial po lau tho no min anom mek tun ma zonga kan pi pu ten nan na ani po an hriat lo ei luat awang le thau lu tu ka wang te a tun lai nun dan dang lamin a hrin thi sen chang lungphu chol lungna atam le ta em maya million ho nan na nia soi thin zun thlum hi mi puinol puizi nga tlang hrileng ang main mun tin a shoot reng tamaya tv nan na hlawom to lova kan ngai to po a hlawom chi tv dam doi antibiotics point angam lo alo er chuak vele to a chu aya nep chuang lo thin ro nan na hepatitis B le C in ma aron la na sal he boka chung zong aya min ti mangang tu cancer nan na hian khotin le veng tin chung ko tina fangkwal meka aman nem to ve nen alaman lo zong hi amaba kan le tangala atoi zong in chutiang khawvel him lo le mun ral muang lowa chuan kan cheng me ka ni tram te tla ang ril tram le ei chiat lutuk awangin ni tinin ram thangla ya naupang singli zet an thizia thin ti hi WHO record ani kumsang khajakwa somkwa le sang ni inkar khan nan na le ril tram na wangin naupang makta duai za zet khawvel puma an thiman nia chu tani bok World Health Organization soidanin leimishing hun thuma thina mun khat ti chau hian du to ka ei tur cho an muwa mun thuma thina mun khat dangten kham khop an mu phak meu lo lain abang hun thuma thina mun khat ti chu ril tram ngoi ngoi an ni khosak dan pa nga ya chuan khawvel hian mishing pung chho zel hi a chom zo khop mai ma se khosak dan pa nga in khawvel hi om thei si lo heng tram pui mi thi lo thlen thin na chan chu kho kheng te sazu le khaw puang te thlichia te le kwarel thil wang ani lain tun haya tram pui mi thi tam na chan ber chu mishing siam chopin do na te in shek be na te sarkar policy diklo te le sarkar miroi te korap wang te ani jok entirna North Korea communist rama chuan sarkar ho tu dictator ro rel na in ramdang te ne na in tlo po na an khar phui veka aram mi pui te ril trama an thi zoi zoi lain ei tur ain ral thu man to pui pui siam le le nan te nuclear bomb siam chuanan te ain mang du jok Africa ram tam taka tram pui mi thi thleng reng mai khu achan bulbal tak chu politics thila tual chung in do na te hel ho wang te le ele bar thila in shek be tla ta wanga lo thleng thin ani chanchin tha shildar na le ti du da na Christian mi thiam te chu danin kumtin Krista an rina wanga martar hi khawvel puma mi noi khalle sing ruk zet anom je an ti ani ti du da na po anasa tial tial chin chia tlak tak chu tunma kum sang ni don la ya ti du da na zong zong bel kho main kum zabi som ni na ti du da na kha anasa in martar na tok an tam jok nia soyani achan po tunma zonga in chanchin tha alo dar zawa Christian kan lo tat tam ta jok boka chu wang tak chuan sa khodang betu te manga melma pa do dal na nasata hian renga ti chuan muslim ram zong zong Afghanistan Iran Iraq Middle East Pakistan Saudi Arabia le communist China North Korea te nasataka Christian te ti du da na aum rengani Krista rina wanga ti du da na le martar na lapung na sa mai hi alung chia thak le lain kong le lama thir chuan lo mom zo ka nga ngai thei ani bok heti zat zatin Krista rina wanga ti du da tuar an huama heti zat zatin Krista an tran tlat awanga martar na hial an tuar ngam hi aro puyani hei wang takhian chanchin tha hi dar zau thei po alo nia ti chuan tharau thiang hlimin ama mi te tho na ram tina fanga koshan le mission rongbol na apuina sat ema wangin setana hian thin ur emin ti du da na mangin tran ala ta vak vak mai ni chunglam record a thave thungang chu tunma kumsang ni chung zong ai khan tuna hian missionary rongbol na adar zaw to zoka ring thar an tam jok bok he covid shileng hian chanchin tha dar tur hi a khap be zo chuang lo Pentecost ni po chair telin khawvel pian tira tanga tharau thiang him na tho awanga harna ro puile dar zaw ber chu tuna hian khawvela athleng chur rengani anti chu danin milchia lo ma se India ra ma ringot hian ni tin ring thar singkhat sanga tanga singni sanga anom zia ni in Christian mi thiam tin an soi chain ra ma phei chuan ni tina ring thar za thi
sing thum atanga sing thum sanga lai nia chu tani boka khawvel puma phei chuan krista ring thar hi ni tin noi khalle sing rukvel nia chu tani bok chanchin tha hi nam tin te hena shil kim ani ma in top na athleng lowang tia nga ya lo voi cha pha na na mang anom theyome ma se khawvel namjinga chanchin tha la shemi lo chu an lo mani poin an tlem to hleome akim vek to angai po anom hiala lakim lo dewa ngai anom boka isuan nam tia asoyang asoi hian engchin ngia huam tia ero chuan ngai dan ain chen lova helal ram chanchin tha hi nam zong zong hriat tir turin khawvel puma shilin aumanga chumi zoa chuan topna chu alo thlengang kumsang kha zakwa somkwa dai to khan chanchin tha chu leimi hring tluk le ding on li te hena shil ani to ram zong zong zani somnga le pakhata ko than phun ani to tin Christian Almanek sangkha zakwa somkwa chuan report kumsang ni som din mun phei chu heya hian ma son feome achan chu gospel track tluk le ding on li zeta tamle bible copy makdoi za som ni zeti dar ani thina bible pumemo athena zare motal le lin hi chong chi sang sang ni chuang zeta le lina sim dar ani towa khawvel mi pui za som ko le pariat titana chher thei turin pho chua ani to boka Christian radio le TV station sang sang ni aya tamma atangin chanchin tha hi mu thei chi le ngai thak thei chi a puan chua reng ani bok tunlai thilom zia the thiam ro bible manga pathianin athil tum ain puan dan se thiam turin mishing te hi mo phurna min pe sang le thuthung hui huna khan davida sipai rual zinga tel isakara thia thla te ho khan anhun laya thil chin chang shemi Israel tena anthil ti tur le ti lo tur se sang theimi ho tu deu mi jani an telani pola hun laya rom khuwa ring tu masa te khan tun lai thilom zian se thiama muhil tho har ahun to ti po an sia ti kan hubok kan bible chuan he khawvel om dan hi boral zel ani thu min silasin khawvel hi aom pa ngai alom zel tura kan ngaya kan muang chan lai hian kumsang ni lai kal to khan pathian thu chuan hun hung ber ani to reng thu min lo sil to sin keni kumzabi som ni le pakhan na huna mizo christian changkang jok fea in ngai te hian tunlai thilom zia hi kan se thiam mewem pathian in ti tur min tukle min ko muang hian kan tiam nge aphawa ka program sula mi thazar noya kan lo then khotlai ve mai ti te hi inen fiana ni mangangu lalpan ke ve hi engti turin nge min du ti man chuak turin lalpa hi ibe yangu mi dem man ani talove ni akiam so te me